The Assam-Agartala Highway in Mungiakami, 34 miles Salbagan Village was blocked for about 1 hour on Saturday night because of a huge tree fall on the road. In the end, with the initiative of Telemura SDP of Prosun County Tripura, they cut off the tree and removed from the road. After that, the transportation started again. It was raining from Saturday morning across the state. Because of raining whole day, the Assam-Agartala Highway in Mungiakami, 34 miles Salbagan Village was blocked for about 1 hour on Saturday night because of a huge tree fall on the road. Both sides of the road was traffic jam. Within a short time, the Telemura SDP of Prosun County Tripura and Telemura police has arrived at the incident place immediately after he got the information. In the end, with the initiative of Telemura SDP of Prosun County Tripura, along with the locals and himself carrying down an axe and cut off the tree and removed from the road, even though it was raining. After that, the transportation started again. এটা হচ্ছে চাকমাঘাট তেলিয়ামুড়া মুঙ্গিয়াকামি মাঝখানে 34 মাইল নামে শালবাগান। এখানে একটা বড় গাছ দেখছেন আপনি, এখানে ওই গাছ ভেঙে পড়ে গিয়েছিল এবং হাই টেনশন পাওয়ারের উপরে, যার ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তো খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসার পর ওই লোকাল পাবলিক দেখুন ওই কুড়াল দিয়ে কাটছে, কোনো মতে রাস্তা আমরা পরিষ্কার করে দিতে পেরেছি। যদিও আমরা ডিজাস্টারকে খবর দিয়েছি, ওনারা আসার কথা, এখনও পৌঁছেনি, তবে তৎক্ষণে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ওই রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছি। However, the local people have not seen any of the disaster management team during the incident. The locals and people who were passing by have asked various questions on the incident. Reported by Biplov from Khorang, Chini Khorang.